Yes, kanongere mbaha ikaze kandi mbifurize kugubwa neza. Iyi ni Newsline Rwanda, nk'ibisanzwe murabizi ko aba ari Emmanuel muri kumwe rero. Wowe wakoze sabu rero turagushimiye, nawe utarayikora ikore kugira ngo ujye ubona mbere amakuru y'ubwenge. Ubu rero ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri rero risohotse mu kanya. Ni inama y'abaminisitiri rero yateranye kuri uyu wa mbere tariki 9 Kamena 2025. rero inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Iyi nama rero y'abaminisitiri yaganiriye ku cyemezo cyo kuri tariki 7 Kamena 2025 cyo kuva u Rwanda rero mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika rero yo hagati, cyangwa se Economic Community Central of Africa, maze rero ishimangira ibi bikurikira. Cya mbere rero ngo ntabwo byumvikana kandi ntibikwiye ko ibihugu bigize uyu muryango rero birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo gukoresha nabi uwo muryango mu nyungu zabwo bwite rero bigamije kurwanya igihugu biri kumwe muri uwo muryango. Nk'igihugu rero cyari giherutse kuyobora uyu muryango kuva mu mwaka w'2023 rero Gashyantare kugeza Gashyantare rero 2024, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihishe rero, cyangwa se yishe mugaragaro amahame ndetse n'amategeko y'uyu muryango. Rero yari igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi rero bikaba byaramenyeshejwe rero ku mugaragaro ibihugu byose bigize uyu muryango, ariko nta cyakozwe ngo bihagarare rero, cyangwa se bihagarike iyo mikorere mibi yangiriza rero isura y'u Rwanda. Byakomeje rero mu gihe cy'ubuyobozi rero bwasimbuye ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cya kabiri rero, intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaratangiye n'ubundi mbere y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata ubuyobozi bw'uyu muryango rero muri 2023. Bityo rero iyo ntambara yari ikwiye gushingirwaho ibyemezo biherutse gufatwa. Ni ngombwa kwibutsa ko ari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwacyo cyatangije iyo ntambara, ubwo rero cyagabaga ibitero ku baturage bacyo mu mpera z'umwaka w'2021. Byongeye kandi DRC ntacyo yafashije intambara zayo z'uburengerazuba, maze rero zigarurirwa n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro irenga 200 igizwe n'iy'imbere mu gihugu ndetse n'iyaturutse mu mahanga. Bikaba rero bigira ingaruka ku mutekano w'ibihugu bituranye cyangwa se byegeranye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yagiye ikomeza gushotora cyangwa se gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize rero bakoze jenoside mu Rwanda mu bikorwa byinshi bigamije guhungabanya u Rwanda. Ibyo byose rero bikorwamo no kwirengagiza rero kubahiriza imyanzuro 20 y'akanama rero k'umuryango w'abibumbye ushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero gutera inkunga ndetse no gushyigikira FDLR, ugasaba ko iyo nkunga rero ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiwe na leta ya Kongo ndetse na Kinshasa
bukarandurwa burundu. Gukorana n'umutwe wahawe ibihano n'umuryango w'abibumbye bihabanye rero n'amategeko ndetse n'inshingano n'ubufatanye mpuzamahanga. Ikindi rero ni ukugaba kenshi ibitero bikomeye byambukiranya umupaka ndetse no kurasa ku Rwanda bikozwe rero na FDLR ifatanyije ndetse na FARDC, kimwe rero no kwigamba kwa Perezida Tshisekedi wiyemerera ko ku mugaragaro ko ategura guhirika leta y'u Rwanda. Ibyo byose rero binyujijwe n'ingingo ya 3 y'amasezerano y'uyu muryango rero yerekeye imibanire myiza ndetse n'ibihugu rero by'abaturanyi. Uburenganzira rero bw'ibihugu byose bigize uyu muryango bugomba kubahirizwa uko bwakabaye mu buryo bungana nta vangura. Ikindi rero DRC ikwiye kwita ku bibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bimaze igihe, aho kwirirwa ishinja ibindi bihugu mu nama mpuzamahanga ishaka kwihunza inshingano zayo. Ikindi, u Rwanda ruzakomeza guharanira amahoro binyuze mu biganiro ndetse no kugira uruhare rwayo rwuzuye mu nzira y'amahoro iyobowe n'Abanyafurika ndetse n'izindi gahunda zo guharanira amahoro ziriho kandi zishyigikiwe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu na Qatar. Niba warakoze subscribe rero cyangwa se utarayikora yikore kugira ngo ujye ubonera amakuru ye. Comment yawe, share and like ni iby'agaciro.